Thirikari ya kaunti ya Kakamega ni yakite nyumba 360 kuri muingi uria utari na uhoti kaunti-ini ino, kuria thiini wa wadi 60 makite nyumba 6 kuri o wadi, na aria makirwo nyumba ici ni mahetwo indo ta mirengeti na godoro, na o mundu akanengerwo ciringi 2,000. CEC wa mathako na unduire akiuga ni makite matangi niguo kumateithiriria kuiga mae. Na tunaweka tangi la maji ili wale ambao wanaishi katika nyumba hizo wasiweze pia kuhangaika na masuala ya maji. Your Excellency, pia vile tumenunua blanketi 720. Kila mmoja ambaye amejengewa nyumba atapata blanketi 2 na pia vile atapata mattress 1. Gavana wa kaunti ino Fernandes Barasa augite mubango uyu wa gwakira andu aria matari na uhoti nyumba urikoragwo urio wa mwaka, akiuga miaka 5 iguka ni megukorwo mongereire namba ya aria mariakagirwo nyumba icio wadi. Oho Gavana Barasa ni oretie muingi uyu kuyandikithia mubango-ini wa kazi mashinani uria uranjiriria mweri turorete niguo kuhota kwirugamirira muturire-ini. Kazi mashinani ambayo tumetangaza kuanzia mwezi ujao, wale wote ambao watafanikiwa kupata hiyo nafasi ni wale ambao wajiwezi, mama wajane na wale ambao wajiwezi. Ngiribotera Inooro TV, jitagwo Wanjiru wa Marofo.